E bar a leuden daou hag ar program peuvent en istuer, kevridiger ilis a galout politikel e c'hornog feodel, hag un neunegvet kanvet betak ur pemzegvet kanvet. E labouron bromant get un tem daou gant eduger ur gevridiger ker. Studio tourneus ez eus beut difrostadeg o braz en Europa, hag un arrokaden o labourdoar, o deus kaset kresk ar boblans etre un unegvet kanvet hag ar peunzegvet kanvet. Kreskañ ara ar boblans war ar meiz, tcherioù el Paris, Venecia, Milano, a ya de vrasat nivero zut e bar. Ni a de sevel ar goulenn, penaos e kem a harioù grenomzer, hag iwi, piwe un dud i chome harioù, a pi a rene a harioù. De tchetan get kresk ar boblans e kresk ar ger. Evit komprel emdro ar ger grenomzer, tchimerom square naonet. War ar plan de naonet e welomp dilenenat mogerioù disavel. Ar mogerioù tchetan a ziskwez naonet e pad ar prantat galian roman, en trivot kanvet ar l'er Jésus-Christ, hag un eilinena didror a ginig mogerioù naonet en trizegvet kanvet. Ni on eus ar djer naonet, get kastelon duket, kroget de sevel e mi de gantser, hag boudieus ue un ilisveur Sant Per a Sant Paul, kroget de sevel e 1040 piara trigont. Me gav ganin echte rechtert de gavet peus ur stil evit un ilisman. Tro d'ar ger e wel e rempartiaou, d'or pentran e beut savot karterioù neue, evit degemer un anezidi e oe i digwe e naonet. Faborioù evit gret hag ar arterioù zi. Evit studiañ kresk a harioù ar grenomzer e yomp de gemer square ur maradour Giovanni Arnolfini. Gant Giovanni e Luca e Toscania en Italia ma fotor trodro 1040. E 1040 ugent e ma kaset Giovanni Arnolfini getidad e Bruges ker e Blofrandres reneut get a hont Bourgogne. Duon Giovanni e labour e barz beden ar gant. Krogaianara de Robert Aferioù hag eta a ben de ronit passa ba ar gant evit lakat aneion enwers mezer. Tapisserie velarot en dara le galek. De tcheton selon pimen e ma Bruges. Bruges o e Europa North, Italmoren an ternos. A tenañ ara Bruges i pinvidiger a drugare d'ar enwers mor, hag ue a drugare d'ar guiadain, a guiadain ne get mezer. Selon bromant peusort de rôle, peusort kargou, pe un daral peusort kefridiaou, o doa erriaou grenomzer. De tchetan ar ger grenomzer i deus sur rôle économiken. Kalon a renwers ar ger, boudieus a bepseur staliaou, boutikaou, war ar stred, e l'air ikinig ar varadour erion, o produioù war ar planchot, kouet, dalrot get pikaou. E Bruges le deun vraz hag ar boblans e ker e oe artisan neut. Labourata rend evitezemo ar geriz, hag iwe war un oberiañ mezer. Artisan neut arpenik e oe war o micher, red e kompren mat evit kol mezer e veze red nesañ ar glouan, gouiadain a neon, marain e bar sun douren a ben lakat de vout kaletor, livain hag evit a chouain peuraozain i vroustein hag i touzain ar mezer. Tolpet oe un artisan neut e horu de square e Bruges a horu a zo en tran hag un tourged. Tolpet e rar un artisan neut war memeus micher e barseur givrediger an veut korfuniat.
Grenamzer ar ger eo l'air eskem ui. Treuzainara ar varadour erion ar ornokaber evit pronain, durain, produo. Boudieus krezeno ken wersel brasserie de square 3 Provins et Champagne a zegemer miadao a varadour erion l'air des matre etre Europa Nors hag Europa ar Su hag epad ar fouerio braz e oui l'an a eskem o braz. Donara maradourienzo de vout pinviditre a galoudustré el Giovanni Arnolfini a Zaaben a drugare da wers mezer meue a drugare de Lianmau en deus beut que d'un duc Bourgogne e oui pen ar ger Bruges. Borézion ar ger int. A bep sort douare di symbol politikel e oui evit ren ar ger. Rene de kalzagariao get kontet. Met tamm a tamm e ya ar vourizion de tapout mu a ralout. De square e Bruges, rene de ar ger get uruzul astrol trizog den an vet get ar ront Flandres. Chouineut e vegret ane. Chouejode ar chouineudement et touesk ar varadourian pinvididjo. Chouejode ar usulman de Robert Ardro ar justice Sevelen Tauso, derel get ar savaduriom fouran a gober Ardro ar reolan eo ker. En em strolain ara kuzul ar chouineut e roru et dans an tourged. Chen poezus e rolonilis war ar mes a gererio. Rene de bue un anesidi get ar lor. Urol social deus iwe an elis chicourara a rebour, a reiklan, un emzivadot, urol kelen i deus ue, eveillanara a relen skolio meur, hag a ro un autre pe a zifen grons un emmandaderioù leorioù. Tamm a tamm en emziouren ur gevrediger hag ur sevenadur ker, ni on eus douareo bevañ neue, get tavarnao digoureut, gwelio a bep seurt, perio a rui, ar vechto, hag a ben ar fin, plijadurio a bep seurt. Met er ger ez eus ue un disurente, un tan gwelio zo livirus, hag ar lastez disparet er stredao a lak ar lavedo red de Rennes. Bemde e tremene an ankou hag ar mezek a glaske en em warezain dor un tri laved red e oe Grenamzer, ar vozen, ar rolera hag ar lofrnez. Chomar ar stredao louz get lan a lachetez, striz, tinval a kamigelot. Neus riblen na kaniaus karz urbot. Un tiers pren a pri e anternos France hag un tiers main krechté zo soliario korbelot d'or Robert. Ninchot d'or renk a savedin beut stokendro d'ur savadurio main braz e bel un ilizeur pe un ilizao pe a rorouio. Evitachoen ar gentel e relom lar ar givrediger ker e ur givrediger dizingal braz deut chetan e pen ar givrediger ker ez eus maradourion pinviditch hag un noblot, a reze ara ar vourizion, a reze zo e pen ar biramiden, ar ler ez eus artisanet a ken versorion vihan, a raeul d'un vraz hag un anesidi jo e chomer ker, hag evit a choain en diastout ez eus kalzadut por ara labourio bihan pe a glask bara. It klozain Grenamzer erriao ez eus kemao économiquel, politiquel, religiel, séminadurel, à Pau-Blanc-Sourière, Braz. A ben ar fin, diez ezo, revredigechao, ker, moderne, irionde.